paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Saan ka day at tagakabildatan ka? Asidag kayo iti kabatbantayan. Wunmot, apay ka day? Ada ka di amamom ije kabildatan? Ay sigaw dagayam ko ni Kapitan Enteng. Nakita kami iti Manila. Nakitak iday akadwana ka iti adamiting dagiti opisyalis dito'y ilay. Kasta ka day? May sa kakagawad. Ala. Sige nga ruta, dapay papana. Mabitlang kagawad. At dala ko madawatag apaburken ka. Anya ka di day ta? Nasao ni gayam Enteng nga adu kano ti babasit abakes iti kabildatan. Apay kumati bakas. Kasapulan unay ti gayam ko. Gatangan na iti daklagatad. Kasta aya? No ada maalayo abakas. Itidyo kanyak man tagatangag. Anuan nyo ti bakas, kagawad? Ada pangad anwak. Basta padasan nyo ti agtilaw iti ubing abakas. Di basit takasta ti kasapulan da. Nugatangam, may mayat di dakkelang tapno nang ingina. Basit mat nga ron ti kayat da. Addan sa kayat da takwatin kadakwada. Ay ngam, ibolos dan tumot laeng kanaw. Kasla experiment? Kasta mati ko na dira kasarita. Basta awan ka nusugat da. Tapno awan sugat da. Masapol apalabugan nga raud. Noan niya ti pamuspusan nga amuyaw. Aramiden yaw. No natiliw yaw, ibagayon to kanya. Nalalain kan samot nga garamid iti palabaw, tatabadaw. Apay ti palabaw. Anya ti kayat mo palabugan ta. Mang palabog kan to iti bakas, tagatangan ka no ni kagawad ko anang. Anya? Mang palabog ta iti kayong ingas ma? Kain ingas ko ayamot ti bakas. Ha? Da kayon samot ti kain ingas ti bakas. Ayunay kan kwarag. Di ka man lang maraba kay. Ngam, agpaiso ka day, nga gatang ni kagawad iti bakais. Laka ka di ti mangluklukaw. No di ka mamatay, saklangan ti mapanagpalabog iti bakas. Apay day tapalabog akas lakahon. Pagkwartaan ka no day tayo kung nadikwaraw tuya. Kasano ko maapagkwartaan day taakahon apalabog. No sumrek ti basit abakis iti unay. Agrikal, kitsaanin na makaruan. Apay ti bakas. Pangan anuam. Gatangin ka no ni Marikwanang. Imbagla pagkwartaan. Bakais. Gatangan ni Marikwanang. Anya nga tatinaknakan na. Ang tarakan iti bakas. Ay nagaduke adamag mo na ya. Iso ting kapag damagan. Diyak ka mo ti sungbat ko kada kita sa lutsod mo. Papanamon, mare. Nay, apay ta nagaatid dugmat ti udang mo. Pudno nga tatimbagan ni Badungkaw. Agumatang kano ni Marikwanang iti bakas. Bakas kunam. Nay, anwan na kumangay ti bakas. Day tangarod ti pagsiddaawak maray. Imbaga kanumo ni Kwarog kin ni Badungkaw. Nay, awan mo ti imbagbagan ni Kwarog maipapan iti bakas. Saan nga ta sa bali tinagawatan ni Badungkaw? Nalabit. Ay, hanggang anwan kumangay ni Marikwanang ti bakas. Mapantaman kit di ta tersina ni Marikwanang taintadamagan maray. Kabil ko ijay ti kayo apalabaw, tatabadaw. Saan kon nga iuli ti kayo ti palabugkaw? Iparabaw ko dito'y dakil abataw. Saan abalay, tadamot mais ngayong kabil kaw, akas apan na. No may kabil ta ti palabog ken apan, pumanaw tapay, tapnusan nga agbuteng dagiti bakas nga umunag. Sigay ko araw. Agsublitan to yung bigat. Adumo day ta apan anay kabil. No lakat makastruk ti bakas, sana na makarwar. Ang mas daawak man. Anan mo ni Marikwanang ti bakas. Adda ka no gumatang kenkwana. Gayem na kanaw.
Amangan no aramatan da nga pang experiment. Saan da nga taadang randag iti bakais? Imbaga na may takalpasan ti experiment kat ibulos da kanumot lang dagiti bakas. Anya ka di ti madamag mga kumaray. Kaslada pa karingguran yaw. Ay, kumaray, mas daawak ngamin iti imbagan ni Badungkaw. Agumatang ka kano iti bakas. Ano nga iti bakas? Ada nga rod na sabat ko a lalaki ijay ilay. Nasaw na kanyak, agayem kano ni Kapitan. Nagkita da kano nga ijay Manila. Ah, Ket, anya kumangay no nagkita da ije Manila, Maray. Anya ti koneksyon ti bakas kan ni Inteng, kan ti lalaki. Nagdamag kano ti lalaki, no adda bakas ditoy. Nasaw kanumot ni Kapitan nga da. kahit an-anwan na nga iti bakas. Adda kano agkasapulan iti bakas, iso nga agatang da. No kasta, binilin na kang agatang iti bakas, Maray. Wan maray, imbaga ka ni Kwarog. Mabalin nga imbaga namot akan ni Kabadong. Kunak laki, di no sa bali tinagdenggan ni Badungkaw. Yes, tata ba daw? Adda na pala buga ka bakas. Adda ka dimat kan ka. Ay, ang dami ka, Kwarog. Ipagod ta, babayo ni Tikawar, tayawit ta. Ipakat talata ti palabaw, bareng adan tumanin mapalampugan. Nakaputput pa'y langit ti mais da ito yung bakas na pala buga. Nay, kurkuraban na ti mais. Uray dito na palabuga, mabisin sa. Kurab iti mais. Anya nga tati ipakan ti manggatang iti bakas. Adun sa amot ti kwarta dagiti manggatan. Amangan no gumatang da iti adaw. Kitain da, no niya amakan ti kayat ti bakas. Adda pang panunutag tata ba daw? Saan nga tangag partuat da iti agas? Ket ti bakas ti pangipadasan da no nabirtud mo't lang ti agas ang mapartuat da? Kasta nga ta. Atap ko lang mo't tata ba daw? Santa na pagparikutan no pangananwan da kadag iti bakas? Tinaskain, adday lako ta kini kagawa. Adamot na alam abakas. Impagud mo di tasika mo. At damot langin ilakaw, tuyang. Manungay nga tati pananggatang ni Maricua ng itimay sa abakas. Nangina kanukay, limagasot apisa. Manunga tama nga iti pananglako na itimay sa abakas no ilako na iti nakitulagan na. Ay, amo pa yun nga eh. Ibaga na pa yung nga no damagin may. Adala siguro ganan siya na kadagiti bakis eh. Adu nga tati kasapulan day tanang itulag ken kuana. Huwag ka no may. Iso nga gawaan may, hindi ko araw, tiyag palampaw iti bakis. Nasaya at mo. Tapno adday gatang iti bagas. Ay, awan manen bagas ta. Unay katabakas mo, takas laubing agkurab iti mais. Nonya nga tamot ati pakanto dagiti manggatang iti daytoy abakais. Mais tumutla siguro Kan urayan yan samot aprutas kat kayat ti bakas. Napay nga dyan nabanglo aputaw ngayon tad ko itay kat di namot kayat. Inangot na lang. Sana inibatan. Aya, agpili mo't nga rod ti bakas Di na kayat tinabanglo ataraon. Inangot na pay nga raw. Sana imbalang antay. Ay, amangan no saan akayat ti bakas ti adarikado na ataraon. Kay kayat dajay simple laeng. Sige antay. Inakon ilako kininanakwanang daytoy bakas ang natiliw ka. Nay, adamot adagos na alayo abakas. Pangikabilan mi nga ikagawad. Hingkayo man ikabel, itidakkel akulungan idi ti rabit kaw. Ijay tayo pa'y ang ikabel. Ay, sige. Ayan ka di dagiti sigod a rabbit yaw. Ay, inlako amin ida. Ada ngamin inmay ng gulpe, is nga inlako kun Ita, bakit ang ti maisukat ang maikulong iti kulungan ti rabbit yaw?
tapno saan amasayang ti impaaramid ko akulungan. Sapay nangina mo titangdan tinangaramid. Sa nabalay, tanasubot yung matidin lako yung dagiti rabbit yaw. Uwan mat ket di sa anak mo't analugay. Ita, bakas ti sumukat a maikulong. Kat yun to amin dagiti mapalabugan yaw. Hello, asino da ka day? Saktay kayam ni Kapitan Enteng, kagawad. At nakadinagatang mo abakas? Adon tinagatang ko abakas. Mabalin mo nga umay gatangan. Good. Umayak nga ro din ton malam. Adda ka di kulong nga mapangik kami ti bakas. Adda, masapul ang nakakulong da tapno saan da makalibas. Tapno saan mo nga alaon ti kulungan ti rabbit ka, oh. Tigagdana, kagawad. Kompleto akiti arwatan para kada kita abakas. Urayin ka nga rod numalam. Sanak a pumanaw dito tersina. $3,000 lang ti may sa abakas, kagawad. Nangina una itimbagayo a 5,000. Nangina ti pinanggatan ko kadagita abakas. Malugi akmat Dayjay lang mati presyo, kagawad. Malugi akmat no gatangak iti 5,000 ti maysa. Ay, dayjay lang ti presyok. Take it or leave it. Sige nga rod, kagawad. Inakpagdiskitar iti inayon ko dito'y kwarta nga imat ko. Kurang amin tintugot ko a kwarta. Agsublikan tulag, no adan paggatang mau. Sige, kagawad. Naggapu kanumo dito, ye manggatang kumaitibakis ni Marikwanang. Di na kanupay ba't inala dagiti bakas ni Marikwanang. Api ngay, adi na ginatang. Ay, mas daawak nga ron, Mare. Manon ti ginatang na abakas. Medyo dakkel mo't ati puunan na. Nakamanumot ni badung ko iti naglakwan. Nakagatangak pa yun iti may sa kabanabagas. Ay, kasta ka de, Mare. Adumot nga ron tinaglakwan ni Pari Badong, no kasta? Wala maray, saan laabagas tinagatang kaw at dapay sa balay? Ay, sigurado nga ron nga adumot tiganan siya ni Mari Kwanang, no kasta? Madanagan mo't ni kagawad. Saan ka numatan nga umay di gumatang iti bakas na? Kasanaw kin nakasawag yung gatan. Nangina ka numot timbaga ni Marikwa na nga paggatang na. Imbis na ginatang nakadatalang iti 5 kasaw. Ha? Abay, mano ka no timbagan ni kagawad a presyo ti bakas na yan? 5,000 ka na. Ha? 5,000? Kano 5 gasot lang ti pinanggatang nakadata? Isungalan, masuro na kaya baak. Saor. Talaga asaaw. Di pa'y matla nalako ni Mari Kwanang dagiti bakas na, Marituyan. Gonggo na atamang loko mag. Agasam ta ginatang nalaang iti 5 kasaw. Ila ko nakit ka na iti 5,000. Anya, 5,000. Ay, agasam nga'y matiganan siya na. Oray saan na malaklako dagita abakas. Mangloko kiday. Ay, unayan ni Mari Kwanang. Awan mo ti pamilya na amakasapol iti ado a kwarta. Ngarud baak lang ngarudan. Gamrod pa'y lang. Ay, kasanon, no di da umay gatangan dagiti ado a bakas aginat gatang na. Ay ke problema na daytan amaray. Ay, sinalbagkit day. Mabisin manen dagiti ado abakas. Pangalahak manen nga iti kanenda. Dahil takit tinalala, Maray. Nagkita kami, iti kakuntak mo, wala laki. Kit ado tinagatang na ba kasi takabangibang a barangay. Nalaklaka ng mitilakaw. Di na kanon gatangan, ti bakis mau. Amom jay lalaki, Nakita, idi naggapo ditoy. Nagsarita kami. Idi kwa, nagkita kami iti ilay. Ay, kasanon nga dagiti bakas. Ay, isubliyo ti kwartak, ta isublik matagiti bakas yaw. Anya,
Anan mo may nga kita ba, guys? No, saan mo ngayong pangina, nalakom kuman. Ay, sayang ti kwartak. Ay, salbag kayo, abakas. Sapay nagrarawot kayo. Kapilitan nga ibulos kayo. Ni Kapitan Enteng! Sa anak man na makapasada, awan ngamin ni Uncle ko kapitan. Sapay ka na yun amala daw jay uay siya dinutukan ni Uncle. Ay, makapasuron mo't dayjay nga o ay say. Ado ti agreklamo akanayon kano amala daw. Irason na nga da kanumot sekretary ije barangay hall. Uwan nga ro dantay. Dandanik lang ibaga nga oray saanin nga umay jay barangay hall. Isumot nga min ti number 1 akagawad. Iso akapilitan nga iso ti madutukan. Iso nag number 1 day jay. Ta iti karabyan na sakbay ti butaos. Kat nagsawar ang nagibunong iti kwarta. Ang asino ita tinalugay. Saan ka day adagiti nangibutos ken kuana? Gaputa inikan nala ida iti basit agatan. Ang imbotos damatan. Kapitan! Kapitan! Mariaw, awan ni kapitan. San pa yasimang pait? Apay ka day. Jay nagpipintas alabirds ko. Tinakaw da. Ha? Sino nga tinangtakaw? Amok pay Saan mo't ngayon pakpaka mo tinagtakaw ti kinasasino na? Na, nakakulong ka di dagiti bilit mo. No daduma kat ikulkulong ko. No daduma mat kat ibulos ko. Anya nga ti maris dagiti bilit ako nam. Berde ken duyaw, chief. Tulungan dakman nga agbiro. Sige, tay baga ka dagiti kakadwak nga agbirok kami. Uray si ka, makipagbirok kamay. Angam, nalapit kamay. Makabirok ka nga ta. Unay ka dagita tataon. Uray bilit amapukaw. Umay dapay la ibaga dita barangay hall. Bilit online. Saan nga min na basta bilit dayjay? Ribaw, ti bayad dayjay bilay. No siya. Day tak bilitan ti paggasgastusak iti ribo a kwarta. Ha? Di pa'y masida. Tanagbasi mo ti bagina. Saan ang masida, ti aday ti panunot ti nagtarakain. No di kat ay ayam ti mata, kunada. May ayo da, amang kitkita, kasyay. Wadula, may imbag pa'y jay manok atarak nuk tamabalin ko apartyon no awan ti masida. Uwag nga rod, tasikakit masida, ti aday di ta panunot mau. Isuda, kit saan? Kay, ingka makipagbiraw. Ay, kit mo na. Tapos ito aday nam, kit may rano da. Day tala inom ti paglaingam mo sika. Uray ata saan kumot agat gatangay. Di ka nagreklamaw, no tumulong akman iti agkasapulan. Lakwan nakman iti sabaw, taglaba akman laangal maray. Apay takas la masuron ka gumatang iti sabaw. Mapanak ko may jay bangkag. Ngam awan kadwak, iso amapana laglaban na. Napanan ka din ni Badung mo. Tapay nga awan kadwam. Napan nakipagbirok iti jaskya bilay. Bilit ko na maray. Apay ko mang agbirok da iti bilit. Di mo pa'y gayam amaw, di imbaga ni Mario anatakaw ka no, ti bilit na. Natakaw wano sinda ti pusa. Nusin dati pusa. Di adalat ako mamasarakan da adot-dot ti bilay, iti aglawlaw ti balayda. Ang awang kanumal. Ay, iso siguro asaan nga imay ni Kuarog ijay balay. Taadaman gayam na pandabiniro. Nakapanawan ni Marituyang. Kasurun na, numapan tumulong ni Badung na dita barangay hall. Awan ka nung ngamin ti sweldo na dita barangay hall, maray. Agpay sumot kit di Gaputa ka na yun at tumulong no adapas ka dita barangay hall. Iso ti umuna ang maayaban. Saan ang makita ni Marituyang dayta? Saan kumatkit di ang mapabasol ta kumarita? Tama isakripisyo ti trabaho dano kasjay. Uwan matkit di
No apay ngamin, ano ko mandidato ni Pari Badong kat maabak may. Uwan nga agpaisaw. Apay nga ta maabak mo. Nagagut mo't at tumulong iti trabaho no daduma. Mariaw, saan nga taasin dati asaw? Wano po sa dagiti bilit mao? Ay sana mabalin asidaan da dagiti bilit ko. Agkapsutak no kasta. Ha? Adun tinagdamagan tayo. Ngamawan ka numot tinakakita iti bilit. Agbirok tayo pa, Chief. Tayo ko na kon. Agkapsutak no awan ti bilit ko. Anya ko mga iti koneksyon ti bilit iti pigsam. Basta, pigsak dagiti bilit. Nang runa no makitkitak idang aking kinamat kan aglinlin na ngay. Nagmayat abuy-buyaan. Kasano tayo pa ita masarakan dagiti ngay. No ngay pimanaw dan. Imadayo dan. Ay, saan kumamot Chief? Saan ka ngagsaw iti kasta? Agkakapsutak ko nakmanan. Ribo nga ti pinanggatan ko kadagi jay abilit. Ang mga nutimmayab nga imadayaw, dagiti bilay, tapasapsapol ni Maria, umaray. Ay, saan yung kadilat taan na sarakan? Ay, saan mo nga raw? Adun tinapanan kin nagdamagan may, ngam awan. Amangan mo't no nakaadayo dagita abile. Dahita nga ron timbagak, ngam saan amaawat ni Maria. Agkapsot ka no awan dagiti bilit na. Ay, kasla ubeng amaringguran no di na makita dagiti abalbalay na. Pang sapsapulan pa nga, kadagita bilay. Sinapulyo ka di kadagiti kakaaruban na. At damay saan may anapanan. Taan na iputputong abalay, kan awan mo ti ubing iyay. Ay ngam, kasano no ijay tinagturungan dagiti bille. Aha, patsimay tamapan iyay, kin nagadayaw. Amangan mat no agpaiso ti atap ni Marikwanang. Nga amangan no napantibilit ijay na iputputong abalay. Diyan balay iti tuktok ti turo danday. Wen, ado ti kay kayo ijay. Amangan no ijay tinapanan dagiti lovebirds ni Mariaw. Makatanon da nga tayo jay kat adayaw antay. Adda payak dagiti bilit, di makadaanon da ijay. Ayunan niya. Bilit nga raw di adapayak na. Kat ti adda payak na, makadanon uray adayaw. Saan aya? Saan nyo adinanon? Taamok ang masadot kayo, taadayukot nga road. Dua-dua ngamin nga daday jay antay. Padasan nyo ati mapan ijay. Tapno mapnek ni Mario, asap sa pulin nyo at talaga tibilit na. Imbaga namat amang tagkano iti gungguna ti asinuman na makasapol. Ha? Imbaga na day tantay? Adda kano itid na agungguna? Agpaiso ka day nga dagungguna ti makabirok iti bilit ni Maria, maray. Day tamo ti imbaga ni Mario iji barangay hall, tas immadot nga mindagiti tanod nga agbiro. Apay asim madut da. Nabannog da kanaw. Iso nga imbaga ni Mario, nga da itid na agungguna, tapno agalibtak da ama pa nagbiro. Iti na iputputong abalay ti di dapay napanan kasta kaday, maray. Wan! Ay, siyak man ti mapan ijay na iputputong abalay. Bareng siyak ti makaala iti gungguna nga itid ni Maria. Apay dahi tandaan na tangkal nga awit, ma. Adda pa pa na. Kat mang namnama ak ngagbaligi ak. Papanam, kin apay ngagbaligi ka ako nan. Secret. Saan ko nga ibagbaga? Tapno saan amasukal? No kaskasano. Mintes no saan aswerte ti papanak ita. Anya, hay umay kanto yan. Anya ti sasawaman. Naluganan ka kaday. Di ka man si kabadong. Di takan tanda papanak. Di naksursurutan. Ha? Papanan na nga ta. Apay nga imbaga na, asaan ko kanwa sursurutan. Ay, makamumalalitan. Bakitan mo tayo. Amunan, dararamidan na. Adda akong itinaiput-putong abalay. Awan mo tao.
damang mangag ko nga uni ti bilet. Mabisin da siguro. Ay, lokatak ti tangkal. Kat ikak iti kanan ti bilit iti unag ti tangkal. Ikak iti galot ti rekap na. Tano umunag dagi ti bilet. Iguyod ka, tapno mairikap. Ang lumangak, tapno didak makita. Apaman ang makaunag ti bilet. Marikepan, babaan iti panangiguyod ko iti tali ti rekap. Ay! Aglam mga kaun iti karutan. At ita, imunagan ti maysa. Agun unay. Ang mga nuay ayaban na ti kadwana. Nay, at ita. Imunagan ti kadwana iti tangkal. Iguyod kun italay, tapno agrekap, kat saan da makarwan. Ay, siyak tinakabirok iti bilit ni Mariaw. Saan ko nga itag ti bilit? No di na itag tingkari na agonggo na. Nay, damat igam mo atangkal na natuyang. At damat duha bilit iti unag titangkal. Ayaban nyo ni Mariaw nga akin bilay. Ha? Da kayo ka di tinang takaw iti bilit ni Mariaw, nana. Anya nang takaw? Inalak ijay na iputputong abalay anya. Napan kayo ijay. Kadun, nagsapsapul kayo. Ngam di yun nasapulan. Tadi tala ang asidog tinapanan niyaw. Sino nga iti kaduhayo napan ijay na iputputong abalay, nana tuyang? Awan kadwa, nagnaak asisya. Iso nga awan mo't kadwa, amangala iti gonggo na nga ito ni Mariaw. Mabit lang nga raw, tawagak ni Mariaw. Da kayon to ti agsarita, apaman na sumangpay. Ita, tanasarakak dagiti bilay. Anya ting karayim agunggo na. Nasarakan nyo ka di talaga dagiti bilit? Mangmangag mumot siguro ti unida. Ngam saan ko pa'y nga ito. No de mo ita, tigonggo na. Kasanuan na tiliw mo ita? Saan damat apaasit gan no sa bali a tao? Ay kadiskarte lang. Aramatan ti utag, tapno adda grasya. Bilibak kada kayo. Mabit lang terwar ko dagiti kong gunayo. Adu ngamin ti impaw itda kanyak naggapo ija abroad. Ikang kayo iti kape, sabon, noodles, ken chocolates, nana. Ay na, ay, nagaduma dagitan baraw. Nangalaam ka di kada kita. Important, mate. Inted ni Mariaw, tanabirukak dagiti bilit na. Nakalaam ka di ti bilit. Iso ka di nga inalam ti daan at angkay. Una, idinadamag kong adaytan ni Mario Agunguna, nagkunaya kadagaws. Ay nalaing ka mga ruda. Ado kami anapan nagsapol ngam saan mi anasarakan. Kasano, naariwawa kayo siguro ang nagbiro, mabutang da. Kain awan matintugot mi at angkay. Kasano nga'y amaalayaw, tiliwan nyo ka di nga ima-ima, o masidag ka di ka na kayo ti bilay. Anya nga iti naramid mo. Siyempre, inikakti ka ng ti bilay, iti tangkal. Naglemenga, ngam impagod ko ti rikap ti tangkal. Idi imunag dagi ti bilay, inguyod kun at italay, nagrekap. Ay nalaing ka bagayam to eh. Inatoy na kami. Ta saan mi anapanunod na ita? Apay, kaam-amaw nga damot amaw. Dakkel akan tiyaw ni Marito yang tinaramidan na kwarog. Unang dantay, nakababain pa'y. Iso nga uray babae, timay sa atao, saan arumbang at agibasitan. Saan kumatkit di atag-tagibasitan ani nanatuyang? Angam talagang inatiw na kami? Kaslang angaw tinapasamak. Isukit din amay sa babae, kan bakit pa'y tinakasapol kadagiti bilet. Ilibak kininanatuyang tata.
Mano tayo anapan nagbirok iti bilnight ngam saan tayo nasarakan. Uy, nga rod barak. Kantsawan na pa ni Tuyang ka. Ta isaw tinakabiraw. Damot ka ba lang ti babaya di tayo naaramidan niya? Di tayo nalagip tinangalay ti tangkal. Kan kanan ti bilay. Tapno masidag no kas pangarigan makita tayo. Damot paglaingan ni nanatuyangan niya. Iso amanipo dita. Mabalin ko adamagay no anya ti ising-asing na no adda parikot ka. Wan tataba daw. No adaman parikot mao. Damagang kininanatuyang. No anya ti ising-asing na. Tingi-tingin yung matadwa. Sakbay amang ngedeng kayaw. No anya ti aramidan yaw. Bayam takas na ti aramida kwaraw. Idi kat saan ko nga ipirpirik. Iso akanayon kami nga agsubang. Ita, saanay. Ni Kapitan Enteng. Kwarog, ninsamot uncle mo dyan nakasaritam di ta cellphone mo. Unantay, di nakakanumot maawagan. Ay, lobat nga ro ti cellphone ko. Ay, nairanapay mo't a brown out. Brown out ka di antay. Sabay uray to'y silpon ka o kat dandanin malubat. Ay, agrobwat ka nga rudan tamapan kan ije barangay hall. Ay, unantay, mapana kaon. Kastoy kaon, tawan mo't sa nga ili nga umay ita. Ay, amangan numaladaw manen asumrak ti dinutukan ni inting nga o ayse, kabayatan ti kaawan na. Pagunta ko na numaladaw, antay. Na, apay, asino tinangat nga to kada kayo? O ayse, wano tanod. Ay, saan lang nga tanaw, dantay? Chip tanod day taoy. Na, ay, ingkakit din, kwarog. Ado lang nga amaw. Aw, tatasidraw. Anya ka di tigagaram. Ay, jay dungdung wakalabang. Mapukpukaw. Agpatulong akman. Birukan yuman kadagiti kakadua matanaw baraw. Nay, napananaya nga may. Ay, ipabiro ko ayan wamok tinapanan na. Ah, ayun gaya man niya. Mala, tabilinik dagiti kakadwa katanaw, tasapulan may, tatasidraw. Ay, aliman nga raw. Tano masapulan yaw. Ikang kayo iti may sagalon na base. Ha? Sigurado amayatan dagiti kakadwa nga agsapaul. No ibagak nga dabase agong gunata, tata. Ay, wala. Tamo ka day tati paglaingan yu atanod. Tiagtangan! Yay! Papanamon ba daw? Apay ang nagdardaras ka rin mo ar. At daawag ti may sa atanaw. Inakano tumulong ang sapol iti apo ko ni Sidraw. Mapukpukaw. Asino nga apo ko na? Di kano awagan da kano iti laban. Adaya mo tao alabang. Diyay nagado ti kamanaw na. Saan lang kami narupan na ti anda kamanaw na. Pati saka kin ima. Iso pinanaganan da iti laban. Ay una yan. Tao panaganan da iti laban. Ang mumuti taon. Noon niya ti makita da iti may sa tao. Isaw ti birngas da. Sa bagay nidisto anang isay. Binirngasan da iti pugout. Kas kumakin ni Shad, ana po daw. Binirngasan da iti Amerikanaw. Di manugang na asan anagwapaw, binirngasan da iti mistisaw. Ay, jay manugang daasan anapintas. Binirngasan da manen iti hybrid. Iso nga daw, ti kalukwan ti tao, tuyan. Good morning, Kokomaray. Nabirukan da nga tayo apo ko nila kay Sidraw. Mapukpukaw ti apo ko na. Dayta ti imay na imbaga iti barangay hall ko kumare. Iso ang nagdardaras ni Badung ko, anapan mo nakipagbiraw. Eh, kaamamok day ta adamag Saan mo't asyudad dito Adapay mo't agpukaw nga ubeng. Ay, nunap-napanan na mga minday ta nga ubing Ay, mano ka di titawin na day ta nga ubeng. Diyak matan dinamag. Ni nga min kwarog tinakasarita na. Uray saan atanod ni Badung kaw, napanmat nakipagsapaul, gaputa ingka rin nila kay Sidraw, amang tad kano iti may sa galon abasay.
Nasursur tayo ti kalsada. Ngam awan may tinasaong nga ubeng. Un nga raw, tatabadaw. Ay, intayo man nagsaludsod ka dagiti karuba da. Barang adda sinurutan na apada na nga ubeng. Ang mga no napandala na gay ayam. Mintayo nga luday. Mari nga dag pamirienda. Sino kumangay ti agpamirinda? Ay kajitawa na saya ti panagnaknakam na. Ada pa aya. Kunamo ni Sidro amang tedto iti basay. Inton masarakan tayo. Isungarod nga agawaan tayo ti agsapaul. Tapno itugawan tayo to ti basi nga ited na. Magawaan tayo nga ruday. Ang sapaw. Tapno may tadan ti basay. Kada tayo. Wanya, tano jipaut. Nasarakan nyo kadain. Kadwak ni tata ba daw? Ngam saan mi pa yan nakita? Anya? Ay, aldaway. Intayo pa yung nga di barangay haul tanay. Napudutain. Ituloy tayong tumanin ti agbiraw. Kalpasan ti pangaldaw. Wine. Sige. Agkikita tayo di barangay haul. Bye. Napanandangay tayo tanga ubay. Tapay nga awan may. Napudo tayo. Amangan mo't no adalang di takabalbalayan, tataba daw. Nalabit Saan mo nga rod ano tapno mapanigya kapakiran. Nalaklakan sa paya birukin tinuang, ng tao. Tingamin ubeng, numapaniti unag ti balay. Saan na makita? Pudnot ako na, tataba daw. Intan di barangay hall ko alam. Ay, mabisiin akon kay. Mapantayo iti kabalbalayan, intun malay. Adda kayo na. Ngam, awan mo't ubeng akadwayaw. Ay, awan mo nga rod masarakan may nga ubeng maray. Napanan nga taday jay nga ubingan ngay. Saan mo pa yung magkidya na damag aming nakabalbalayan, maray? Ay, nagdama kayo ka din kadagiti ubeng. Ay, amin na masabat mi Nagdamagan may. Kung napay ni Kuaraw ka nalaklaka kanwa, birokin tinuang ng ubeng. Nay, adda kayo mat amin nandito'y barangay hall. Adda ka din di pasapsapul ka. Ay, awan mo't nga raw tata. Saan mi pa yan nasarakan? Ay, nagkapoy kayo nga ay. Nagado kayo. Ay, saan ka nga agsaw iti kasta? Tayo naramid may amin ay nakabailan may nagbiraw. Sino ka dito aking kalding da ito'y labang? Inibos na ti buong at ti tarong ka. Ti pitsay kan kangkong ka. Labang mo't akal day. Day, nabsog mo't nga paisaw. Naglukmag. Ay, dahita di ipagpabiro ko alabang. Kunak man no apo ko yung tipagpabirok mau. Anya nga apo ka. Adaya tao alabang. Kalding alabang ti ipagpabiro ko. Puraw ka nangisik ti dot-dot na. Ay, sinalbag. Kunak ya po kumalabang ti paspasapol mau. Ay, tapisin kan tupay badaong. Nah, Gapo ka day ta kinamanaw di apo ko. Kadbir nga sa mo ni tilabang. Apay, kaldeng wano aso di apo. yeah. Kalding mo kayam da ito'y labang. Bayadam amin akin na. Ay, damagam aday ta kaldeng wada pagbayad na. Isumot tinangaan. Nukasta. Parchen tayo nga ruden da ito'y kalding dito'y barangay hall. No di mo kaya't abayadan ti pinirdina. Apay kumangay apartyan. Tapno awanin ti agperdi iti mula Jas kiday ta kalding. Isukat ti nagnumar ka dagiti mula. Bayadam nga rod dagiti mula. Manulaing mat ngay timulam. Nangingina at kalding ko. Ngam ti pinirdina. Bayadam nga rod ti kindan ti kalding mo. No saan mo abayadan? Ay, parchek at alaga da ito'y kalding mo. Adan, day takalding alabang. Ayan nga rod ti basay. Abay ko mga eted ko. Kat saan yung mata nabirukan? Kanya, nabannog kami ang nagberberok. Awan. Sa bali mat ti binirok yaw. Sapsapulin yo kat tiapa o kabinir nga sa mitilabang. Wen ang nabannog kami imot ang nagberok. Isungag multa ka. Ay pambarak ko ma. Ilakok ti base. Tapagbayad ko kano itikin nan ti kalding ko. Di mo't mabalin na pagbayad ti kalding. Tawan mo't kwarta na. Ay, sinalbag. Ninamnamak laki din ti basay.
Ay, bannog asaw. Timbagak, no masarakan niyo, ikan kayo iti may sagalo na base. Hanggang saan yung mata nasarakan? Ay, nagalas at talaga ti ugali man. Ay, nagbanbanog kami lang. O, naikatimisot mo ba daw? Anya nga'y, nabirokan nyo ka di mo laang ti ubay. Kung nagno ti apo ko na alabang, ti pampabirok na. Saan may takal ding alabang? Anya, Ay, nagbirbiro kayo iti tao. Idin to takal ding gayam, ti mapukpukaw. kasta nga raw. Awanay, tayo ninamnama ka may sagalo na basay. Iso ang nagagat ka ti mulaw. Saan ka adisnudo at imulong, nudikat gapo iti basay. Nambarak mo na tumulong ngay, no awan kasukat na. Ngam no disnudo ka at imulaw, awan sakit tinakamaw, no awan ti ito datang dan. Ay na. Makakatawa kiti napasamak iti barangay hall. Makapakatawa ang makapasuron tinapasamak, Maray. Win nga ron agasam, kalding gayam ti ipagpabirok da. Agam, tao ti sinapol dagiti napan nagbirok. Saan ngamin nga inintod ni Kwarog no anyat ipabirok ni Kasidraw? Idi imbaga na alabang, jay apo ko na adagos, tinapanunot da kwarog. Saan mo ito na nagintod ngamin nga imuna? Jay apo ko na adagos tinapanunot na, talabang ngamin ti ibirberingas ti tao, ijay apo ko na. Saan siguro nga amo ni Sidro, abinirngasan dati apo ko na itilabang. Ay nalabit akasta, Maray. Tano ko maamuna, inlawlawag na akal deng ti pasapsapol na, saan kat ajay apo ko na. Apay ngamin, asaan mo nga inim tuod nga imuna ni Sidro. Sakbay nagbirok kayo. Idi baga na alabang. May sa tirimori ti panunot ka wantay. Ti apo ko na adahagaos tinalagip ka. Kat nimot pari ba dong, nagpartak anapan nakipagsapsapol, gapulang iti base. Napahay kami nga raw. Tawan jay basi ngayon ka rin ni Tata Sidraw. Tasan mi kanuan na sa pulan jay labang akalding na. Ala, inton maminsan, agkin naawatan kayo nga umuna iti umay ag-report wenno agpatulong kada kayaw ija barangay hall. Unantay, laglagi pagday ta. Diyak kaya ta maulit day ti anapasama. Kalding gam ti pagpabirok da. Tao kit da, hindi binirbirok may. Iso nga ita, masapol nga agkikinaawatan kayo anaimbag. Warag, pagpainom ka man, Mike. Napay ngamin ti pa, naginom tayo ko, may ti basi, di kalmay. Nalpas matkit din ati duty mi tita barangay haul. Sige, mapantay jay ti resina ni kagawad ko anang. Ay na, nagsaya tayo, nagpainom ka, Warag. Pagliwliwaan pagikat iti banaw. Kasta at nasaya at kitanaw, agparanaw. Iso birngasan kan samot ti paranod Ay, diyan kayat nagpainaw. Mabirngasan nak iti paranaw. Diyak kayat day tanagan. Sikamit ko barok. Di ka man lamaraba kay. Malaking takay din ni Tersina ni Marikwana. Pinaay da kayo mat ka ba dong? Ay, kasanaw. Hindi namot inlawlawag ti pabirok na. Uray ko man, nang tin iti uray basit abasay. Adamot basit inyag na dito. Ay saan amay sa agalon, do di kat may sa apurbay por. Itod ko kano kada kayo kanikwarog. Ay. Kunak man no paypayson na di kunana ng baran na kano abang tay. Kasta mo ti pagarup ka. Nga may dinapan ijay ilay, indagas na mo ditoy. Alahaan yun ata inuman niyaw. Ay, adang arudan inumun may kinikwaraw. Pulutan langan, tigatangan may. Anyaya, tigatangan nyo, apulutan niyaw. Adan sa kanumapan manan ijay barangay hall ngagpatulaw. Anya man natulong da ita. At damang ka di agpabiro kay.
Basta na ko nati kinasarita, amapan ka no ije barangay haul, tagpatulaw. Itapay, tawan ni Parinteng. Sagsasarunod iyo may titaw agpatulang. Apay amasikuran ka, kat saan kamot nga opisyal. No kanayo nak amapan tumulong iji barangay hall. Adda namnamak nga agbalin may na kapitan. Kaya't mo asawan, adda planaw amang kalaban kini kapitan. Saan ko akalabanay? Ngam amangan no siyak ti Indorso na, intun madanod ti Chimpaw. Ay di ka mauawatan ba daw, kasano ko mga indorsuna ka? Ay, kwaraw, mapukpukaw, tibuldog kaw, ipabiro kuman, tulungan da kumamang sapaul. Ha? Kahanaw, ken sa dino ti naudi ang nakakita nyo iti buldog yaw, tatapulaon. Idi kalman, nakita kla ije babati agdan, ngamitay bigat, awan meten ijay. Ha? Yung bagnusan na nakaadayo ti buldog yaw, tata. Anya nga ti maris ti buldog yaw. Nangisit, day ja buldog. Tapno nalakas sa pulan ti buldog yaw. Mano ka di abulan na. Uken ka di pa'y wano dakkelain. Anya nga ukain, tay kabarbaro nga insagot na kanya kasapatos a buldog, saan nga aso? Ha? Ay kasta ka di tata. Timot nga min buldog kat asaw. Buldog mati awag day ja insagot da sapatos kaw. Ay imbag lakit dahin. Tasan kami pa na pan nagbiro kiti aso a buldog. Dahito iti pagdaksan na. Buldog ti asaw. Buldog met ti sapatos. Iso nga intuuden yung anay baga, sakbay nga gunay kayaw. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?